Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Ahmad Channel. Ayo ikuti Habibi mencari ondel-ondel teman-teman dan mainan. Wah, di sini kita lagi di kandang kuda teman-teman. Wow, tuh kudanya teman-teman tuh. Wow, buntutnya sepanjang sekali ya teman-teman. Wow, warna coklat teman-teman. Wow, rambutnya itu di kepala sini-sininya teman-teman. Wow, ada ondel-ondel teman-teman. Ada ondel-ondel sama ondel-ondel pocong teman-teman. Wow, nah, kita cari lagi ya, ada apa ya teman-teman. Wow, kuda lagi teman-teman yang tadi. Wow, ada boneka Squid Game sama ondel-ondel topeng teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman. Kita cari lagi ada apa ya teman-teman. Wow, ada apa ya teman-teman. Wow, itu ada Ipin teman-teman. Wow, Upinnya kemana ya teman-teman? Kita di sini teman-teman. Taruh di sini. Kita cari lagi ada apa ya? Wow, di situ ada boneka Bobo teman-teman. Wow, kita ambil. Kita taruh di sini teman-teman. Wow, boneka Bobo teman-teman. Wow. Kita itu lagi teman-teman, nyari lagi ada apa ya teman-teman. Ada kuda tuh teman-teman. Wow. Wow, ada Popit teman-teman. Ada Popit kuda poni, Popit dinosaurus, sama Popit kupu-kupu, sama Popit bebek, sama Popit bintang lagi teman-teman. Wow. Wow, ada lagi teman-teman. Ada Marsha teman-teman. Wow, banyak sekali ya teman-teman. Wow, kita bawa teman-teman Marsha sama Popit teman-teman. Wow, kita taruh sini teman-teman. Dadah teman-teman, jangan lupa di subscribe dan ditonton dan di like ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa, dadah.